August ni somni ani a Longtlai district chunga mason nan hatho te hi ani dan turang ni lo om fo thina na thok tu contractor te hi in lo fa mi pui lo fa ani ti anin thia da thu khopa a hlok na tel tur dik tak chu mi pui an ni a an hatho chiat wangin mi pui chan ai mi pui ta tur ani turang ni phalo a om nualin arin om mi pui nol puin heng mason nan hatho te hi an vil ngot rem chan lo na atama mi pui ai o in tlomngai polian ber yang lai association chu a che chua angai fowa a thlamuan thla rualin uele che chua ngai lo hian na thok tu te hian ani dan turanga tho chu an ti tur ani ti an thriat sa hi zom mai se a ha dam thlak mai tur hi ni a 71 RCC camp Longtlai atanga kol cho in car National Highway 54 na thok tu te po hi an na tho a chet le ti Central Wireless Boya kumpuan committee chuan thria in a hmuna te kal chilin na thazok om theinan zol do takin punei tu sang lama te ngen na thlenin he na thok tu NHIDCL ho tu te nen po in rem na siamin anin an hnuai thok tu PMTL te po na thalo thiata thazok a thak tur te pon an thil ngei turangai ani lain malak na mumal mu tur om tak lo wangin tun thla ni riat khan Longtlai NHIDCL le ICT office tu Central Wireless malak na in khar ani ta hiala tungkar khan Central Wireless kumpuan committee hroi tu te le he kong siam na thok tu te chu na thona huna in biain na thalo abikin lungrem chelu tuk te chu thiata rin tlak jok ani dan tur anga rem tura in biak remna an nei ta ka wangin NHIDCL le ICT office khar po hon ani le ta a Central Wireless hian ma la lo ta se lungrem chapui pui wan duai mangkhong min hnut chia teu don ani mela hetianga na thazok om theina na malak na kalpui ani hi alomum khop maya engna po ni se mason nan hatho te hi chhor tu tur chu mi pui an ni a mi pui ta na tho ani a na thok tu te nan hlok na chau uma tho an tum fo hi a huat thlalai ani a Central Wireless kumpuan committee in helam ven na angai poimo hi ramtan malsom na lian tak thlen tu ani nge yang